Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa katanya tamlake ba Allah di dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Ba siuro Ibrahim bin Adham. Nan dengar nannya? Nyan aulia. Hana pegah ro aulia. Gok pegah. Balik lagi gelegeng lewatnya. Ka pegah saya aulia. Aulia apa kah? Ka aulia. Itu pika salah bantara urung kuto. Janggut kuto misal kai tamang lang babah. Aulia ni pikir. Tapi ke aulia tujuh padahal kapan curi tujuh. Bani patih-patih mina urung pegah ro aulia. Aulia hanya bertepur ro aulia. Sebab dia bertepur ro aulia nya dia cupa. Kan cupa. Hanya bertepur ro aulia. Bekna urang klaim mina. Lon aulia. Baloi gedung-gedung aulia. Ya tapa bak kami cok dulu berindu jamun. Tinggal long tapa merempak terus urang ceruban lebih raya bahan Vespa ceruban. Janggut tong baju jubah mederep-derep. Kepikir nyan malaikat. Panai malaikat burung tujuh orang Jawa ron. Fikih golong bereh, tauhid golong bereh tahu pegah satu. Kan dah tahu. Urang meh fikih golong bereh, tauhid golong bereh baik pegah ro kita tahu. Tu yang kamu tahu ron. Lo hai lungai no mangakan kanyo waliullah. Bani jari dak kuto waliullah. Padahal santil beo ngayang promo. I promo beo semua dah ngayang beo mana. Hah? Ija limbut te bunga hororaya barura. Hai lagi kita yang ihlasah jamun ni long ke ihlasah jamun lo rupa rasa nikmat ihlasah. Panel letret man jamun poh tiblah kalon dia nonton TV bak kedai kopi. Hana letret dia dom lasah tinggal com ju syam. Bukan di jalung. Banda com taro iji curi si ber jaro. Hanya kamu agam ihlasah ni. Pajan rah jangan bunga hororaya. Oh ginram yan oh miyo gerah lang luang ubay nangkot umang lagi kenang tiodal. Ibrahim bin Adham yo aulia Allah. Lam pengajian ganyan getanyang le muri-muri. Hai gurai. Nepegah bak kamu sian pu yang harus kamu pubut supaya dalam menempuh kehidupan dalam dunia nyo bahagia. Di akhirat pun bahagia. Yang nak tulis mak. Ibu-ibu tulis. Menyo ketamang ibu PKK yang pegang bolu pu matu. Bolu bebe pucak masjid dia. Nyai ron kan tulis resep. PKK panci kuali kompor. Kena lebihnya handphone biasa ibu-ibu pakai. Nyan model bajena sinan, model kuih bina sin. Ai nyam berjeut ci. Uri nang bicara, buat jaro berjeut. Dagun kuah berjeut bente, dagun kuah yang aja Indomie. Kuih yang aja agak-agak. Nyam hai dah fikir ci. Lam yah tadi ci, hai tadi ci. Ta? Memang uri nang hana wajib dagun buling tu. Betul. Tapi yang untuk ukuran orang Aceh ni dandan. Baik kita yang hawa di kuah beli kata belong ke baca, ente dagun ka kuah lemah, ente dagun ke baca kalau lagi cecak lah ka luruang lang kuah lemah. Salah minta dalam baru ini yang dah fikir pah dah. Nyan berjeut urina. Bubuk jaro berjeut, kuih berjeut, muluh bertatong suatu leung beli deung betong taculik mata yang berjeut. Nyo nak tulis. Mio kali ni dengar taulang. Mio golom ni dengar pongkon ju. Getanyang le murid-murid ganyan, hai kurai alun. Apa yang harus lon pubut supaya dalam menempuh hidup dalam dunia lon bahagia, akhirat pun bahagia.
Ibrahim bin Adham ni jawab, hai murid-murid lon, apabila kata ingin udip dalam dunia bahagia, udip dalam akhirat bahagia, 5 boh yang boleh dapat buat. 5 boh yang dapat buat. Yang pertama sekali, apabila takalan manusia berlomba-lomba menuntut dunia yang hana bermanfaat untuk akhirat, hai murid-murid lon kata tak balik arah tuntut akhirat. Bahasa kita daya takrif, bahasa orang akademisi definisi, bahasa Inggeris orang tahu definition, orang tahu definisi. Hujjatul Islam Imam Ghazali, Wahabi tu tak mau tadi. Jadi binatangnya celom dia. Tengok tak pegahnya cuma tajuk dia cukup pada. Awal Wahabi ubena kita Imam Ghazali lo tatai itu. Itu. Ino hana le temut. Ubah. Yahudi zaman itu kata ke Injil, Taurat dan Zabur. Wahabi kan kitab tulis ulama kita ubah lagi. Nyo fadilah ziarah kubur Nabi. Ditampo fadilah ziarah masjid Nabi. Napa leh? Wahabi dengan Yahudi macam tu. Virus Wahabi lebih bahaya daripada virus babi. Nampak? Virus Wahabi lebih bahaya daripada virus babi. Bui ipajah bau ubi pagah nak rela kecuali bui punggung. Bau ubi pajah haju pagah lama. Wahabi akidah rela. Nanti igoi-igok lengo bak ngak kawayan. Akidah rela kan pikiran urang pudek sunnah. Putar dunia kan terus lang kawannya nam kan mendoa tengah ni long baca Wahabi tu ilong kalong pingan ni teja ni kulah Yaman pengendijuk pegah nyom yang matelong sing iwo si muhajirnyo ya pegah Wahabi betul nyan ngemparang ka pecah takoh aku yang kalau long pingan baca Mio iwo ide sing aja ko habi ka pikro. Belum puh kali. Hanje ka plung, hanje ka budah jaro ka meno ka juga insyaallah. Tai tayo meno lu ko. Hanje ta pakai mudolo mi hanai le lebu ya. Meo kai le lebu je ta cuma cepuk ba yang mudolo po barung ko masalah kan rujun bebas ko masalah. Bayayon. Lagi long pegah pun long sakit long orangnya. Tapi baik pegah ni. Itu babi. Ana makan di negara tu. Pun ana lamai kon to, ana mio long lamai dong kon to, ada lagi babai lagi. Ana norma-norma mentong. Cuma ni ule urang lain than muka ron tu dah begini. Ibam lain. Oh mia muka mau kalan. Yang aku berangkat hong ke. Imam Ghazali. Nyolo cerita baju Imam Ghazali. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang buat lagi kita nyawa biar. Ni pusaho ni yatim 6,000 euro. Ni pusaho mandu manu yatim yo nyak kah pakai kaya beut. Long perle alim nyak je long semua beut. Jawaban. Long perle ya je nyo ya je. Terus lebu tanya mbak Tirawi. Mbak Tirawi ya beut hak. Hanya ro pakai kaya beut. Ngan ke pegah ya je ulama long ya beut karena long ya minta ridha Allah ni khul le Khalifah Harun Ar-Rasyid
Menyukan long dengar narikahnya long tu mahatnya. Tapi yang membuat long bersemangat long bina karena roh yang minta ridha Allah. Rupanya anak umian yang ubunyan Imam Ghazali. Tadi ubahkan kajroh long. Tadi ubahkan kajroh. Putana pegah Imam Ghazali. Ad-dunya ma yusghiluka 'anil ibadah. Dunia iaitu segala aktivitas bubu yang tak bubu lagi kita yang gara-gara bu nyan han merumpak kita ibadat kepada Allah. Nyan dunia. Jadi baik menggambar dunianya orang kaya atas. Motor mewah. Rumah berbah. Alphard. Oh kandonya yan. Ni buat long cik urang perle belele promo mai long hati. Kan yo long kurinang ko. Ilong kan bagian suami takut isteri. Oh hana. Mio gara-gara mu kawin jangan promo ka ku kuasa dokun pasal gapo macam nak keluar. Hanyo naura gam la do macam kawin. Ya ke ibu. Tengah lang ese, tok SMP. Kalau habis sampai tu kejak juga ibu. Ya ke ibu. Belak motor pada warna apa nyonya, Bu? Motor ibu pah warna. Rumah pi cat rumah berkun ibu. Di ibu kena mata kat saruk. Cat muno cat mesti baik menan dia. Dia hanya ya. Mana yang ya ke rumah? Pada kalau sebab wah tak dong balik aku tak ni orang ragam ya ke promo. Menyo orang gini menyo si orang ikut majlis salim tiang negara. Urina. Ya? Imadul bilad. Insyaallah urina gini beres-beres mandu. Cuman lah ladum tiroro udik punyuknya lain cerita. Hai tak na urinang yang dia punyuk saja ini. Yang berangkau jak perintah. Bagi pada bukan Sultanah Hanali Kerajaan. Raja anak kerajaan. Yang kundonya but yang tak boleh katanya gara-gara butnya hana merupakan ibadat kepada tak. Sira urang buat mekat udang bro. Lagi mak. Ngohonda bro. Gesuk baje bro. Lah rumah bro. Rumah kopi bro. Hana gerumpak sebayang kayan. Labai 50,000 euro. Miona labang. Honda kayan na 10 meter keja payah turun le pedang. Peh 40 le con betul peh kemahan los ngan gara-gara mekar udang bro hana menumpak sembayang hana menumpak ibadat nyal urang lek do dunia sira urang kaya tu iu mesti batu 20 juta mekila si batu miu gejak iu bajambai yang tengah bungong duruh bungong nyambang kila. Bajet si patu 20 juta. Tali pinggang dari kuli rusa 15 juta. Urinang lagi anci. Tas teje yung 10 juta. Silap jingklat 25 juta. Silap jingklat ibu-ibu tas teje. Atai urinang kan siapa lagi aci bangka kaya lako kakenang kacamata. Yang bang lako kanapeng. Kathilap kamu cingklet panagai tinggai waktu pulai ku kampung ide waktu nalan waktu payah bili poh limang kasu ulang teh hanya baik bengeh ni urung payah bili kang kerol lo begah entru ka tak sentimen ngelung be kemenan penampilan urinang tayo bangka kaya lintu ka lebih kacamata pi kacamata hitam lagi kacamata awak mula. Oh kasihan linto tengok buka kena kacamata hana gat terang mata
Oh ban gasin lindo tila-tila cengkler kaje ke kaya magun. Tas-tas sejek nyan kaje tempat pasok terasi. Kaput dale. Maka be lupa-lupa dah. Oh kakaya lah kau itu stabil betul. Be lagi ti pungtung menumpah jaro. Salah lah rugula betala. Tak kemana-mana. Sira urang kaya. Sawit na 20 hektar. Belak nuhun na 200 hektar. Bot na 20 bot. Sabah-sabah botnya 50 orang kerja. Motor ke, coba motor guling, coba motor mu, dumpu motor nak pakai. Stabil ge motor 5 miliar yun. Budak poh tengok apa kalau budak. Bayang tahajud. Poh 8 jam pantu. Kantu sembayang duha yang kalian tersuran yang boleh teken poh si tengah sa kumpulkan bu karyawan mandu sembayang berjamaah kaya tapi ibadat kepada Allah lagi biar stabil nyokan urang ledonya tu ka jelas yang bunuh yang mekat udung bro nyan led do nyan ada Cina kasih tu Cina kasih hidupnya mungkin penengok kira neraka subah. Mangka le urang dewa ceh lagi yang. Ya ada fikir urang ngati leh gasin hana the kuntung long. Yang lebih lam anu lam hai ada fikir. Ya yang kata udara sini bagian EU. Jawaban aja ka begah balik kat saya EU ating blang. Belaga apa ni? Kali-kali kacai bab begah pada hai tinggai ana muda tupan bi ba cerapai buat bang ide ia lu cuang dingai begah kali kacai bahasa Aceh jele nyan wa inang dari bandar piasan ni lung kalau ni lung tinggai to kampus Muhammadiyah dah to kampus Nabi Mekah kalau berapa datang tak. Jadi urang gasin bunuh yang namun kau ibadat nyo urang led do urang kaya yang gak nyan ge motor mewah perumoh dari peut tirorol perumoh na anu 12 peut kali je pegat klub bola tu nyan kan led do nya tu urang Islam nyo berkaya-kaya tu berkaya drone yang nebeut peut don hana le nebeut mita usaha berkah kaya tapi ni bantu tunggu baik ron di semalo catok cabuyau ke ron memendung dia kalau yang menan apabila takalan manusia berlomba-lomba membersihkan luar gata hai murilon tak balik arah tak pegelih dalam hadirin yang dirahmati Allah inna nabi ilmi Allah kepada kita nyo menyo jamun menyo hidung kita yo pesek hana cara ke mencung kaki kita muka lagi ulai motor poso menyo muka kita yo mekertua kenang penyakit cacar lagi kulit panas sampai mati lagi nyai kita yo ino ni bi ilmu Allah teknologi canggih manusia cangklak operasi plastik nyambe ni balong pu plastik ada beli bu hanam pom lungan nyo ilong pikaro long pegah tanam pom ilong hanam pom ji nyo karo ke urang tua busok seloi budak yang dengar kelo yang pegah buta santu operasi nu jadi idong itu yang nak mencong ino je ko mencong igo trend mendum ataupun igo maju mendum kan minyak jamun tak kelagayan ju itu ino ipasare igo malah yang hitam jadi putih lagi Michael Jackson ya ibu putih itu yang baru putih sama nong ia ngemiun hebat teknologi apabila takalan manusianya berlomba-lomba membersihkan luar hai murilun kata tak pelih dalam cuman gelih luarnya kan kodrat kita nyo lebih-lebih perumah kita nyo kan ada ni dia ajak bakanduri baru kawin mio jenis mana tapi mio lang kota-kota besar
Nyan na cara urung kawin, nyan jaba bapu dah kunnya. Kan ba ya begleh roy lah ya ni. Mio tadah motor dos mir. Ba salon, jaba salon le. Nyan dua je mabe. Bohnyo ai sedu hana ada po ai dum. Oh tak ubah muka kalau ge urus raja limo. Nana urus raja limo ko pegah le rudah le hujiun kana. Ha? Kuning na baju, merah na baju. Ha? Mioroh malam Jumaat mepru-pru je ni iplung ni mi burung tujuh. Jak ba pesta baru kawin. Pegleh luar belagak. Hanya tak je memang mentang muda tak tahu rinang yang paling senang kada pegah muda tak ron. Oh men awet tak ron yang senang kali. Hai mi orang tak make up ni orang tak color muka memang hayu ada dia. Oh tak jatuh tak kulit tak kuat lagi ke belah selawah sit. Lagi ke belah selawah kulit tak kuat kai drone. Yang kalau ciri nya nak bodoh urusan kita nyo. Le Ibrahim bin Adham ni pegah hai murid lon. Apabila takalan manusia yang berlomba-lomba pegelih luar kata tak pegelih dah. Pegelih dalam tu. Kau nak dalam luar. Nyo ben faham lain. Pegelih dalam sino tak pegelih ha. Lado murung semangatan. Pernah lu baca khutbah tiga, liang kita nak jurung dengan kibancara. Dia yang fikir kibancara ada pegelih dalam. Aku fikir yang pegelih hati dengan daya aja tajam sabun. Yang bagah gelih, hang kuma. Nyanyi nama sabun hoplo yang 2 kilo ke jadi game. Pegelih dalam yang ada pegelih hati, ngampun ada pegelih hati. Pelajari amalkan ilmu tasawuf. Tapi bukan tauhid. Mana kai pegah merumpa dengan Jibril tu ngamalin mawon kepreh merumpa. Pegah long merumpa dengan Nabi ta. Nabi ta merumpa. Kata mong lang WC ngaki unun kata bi lang masjid ngaki unun kata mong lang WC ngaki unun ngaki unun ta mong WC pegah roi merumpa dengan Nabi. Kahai dalil. Hai dalil. Ngapu tasawuf. Maka zikir. Betul-betul yang dah zikir. Urinang ja, mesti ja urinang bah hukum je ja. Gede urinang bujauh liko. Ladang urinang kanyan lu Banda Aceh. Yang kita yang kedua urinang dah tu. Ilong na padu boh mah je lu pegah majlis zikir tu. Long kala ni zinangnya hoyang na zikir ngaji. Ka dihujan bola poli. Oh menzikir bukan minta zakar ya. Menzikir beroh-roh. Muslim meratib la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan kamu meratib. Gepegah kazu putra tu. Hailong kazu putra tu. 5 tambah 5 55 enggak pegah kibang juga. Jadi kalau hanya mutasydid la ilaha illallah pu illallah ante ta cau ijazah tarikat Syatariah babu kita la ilaha illallah beruruh nyo bak takara di kita benar 5,000 aga meratib la ilaha illallah nah la dong mono kayu tayo. Panai alu sunnah pe model-modelnya ku malai alu sunnah. Panai tarikat, panai sufi-sufi melaki yang urang kepot. Buruh hendak meratib. Be dia marah-marah mudalah malam Jumaat mentong.
Dalam bak tab dalam be ba meratek dalam ni mandum dalam ilong hanalung je ilong lang masalah ilong dum horo sirul mutadina long dasafi dum horo itu ku Inggris dum hoi tama yak nyo yak kon ilong hana kon bagian yak pegah manuk cerit melisan hana lada urang dia kemenan ada fanatik ke gurai sang yang gurai dia pegah betul mendung mana namanya yang salah ada gurai salah cuman cara hana tak ikut cara tegur ni guna adam anji ideo yang gurai dia pegah memendung betul cak bak bintih labang bak papeun kiban yang gurai kelun keun hanjia mutuka me mutuka lagi gurai lo keun motor tengah kelung gojek kita mana menang hana menang ada gurai kita pun manusia boleh jadi salah boleh jadi benar yang betul tetap betul yang salah tetap salah cuma kita benar adab cara ngurai menyonyan manusia deh beta pegah melisan kata tawi panenanya mu bayak yang kok melisan katri hakipan ka pegah melisan telung cau mu bayak he mago melisan katri silakannya heban wanati buta yan alumni dayah dia baik menanya apa jadi dia nah hal-hal tertentu lagi hanjur mungkin saya daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah sai rahmatul dia nyocap bak bintih labang bak papeun kiban yang gurai keun hanjur mutu muya mutuka lagi gurai keun motor tengah hiblung payah iki hal itu ji hilang dayah sudah je ko habis pedu hinan takat muka bumusae lang pedu kabar dalam yu prip tu ni ben tu ka demam ka tipek koyo bak dada ya ni kan yang menan lagi sejarah hotel Tamang Jepang le tungku yang sakit yang mengurangsang tungku si Abdul Jalil nyan yang mengurangsang yang sakit guru igruai tungku Abdul Jalil tiap liang nekalut Samalangan Masjid Raya beut di Samalangan beu bang kobi yang kontrol tungku tiap liang kalut almarhum Abu Sulimum ayah daripada Abu Lutfi ben bike leut tak jasa kita dayah nyo kenang gronyo hai me hana kita nyo hana je kebut ulah nyo hana me yu danyo ipega kita nyo menan-menan me hana urang dayah so mu perangnya mun kecuali perang baja putihnya mendui teh murung Ulanya ke hanayu kita daya. Tinggal ni yang minta sumbangan kai kepala putra yang sinoi biruna. Sang jenderal bintang pegat ron. Nah mana? Miona ngelong madung. Sakit hati. Nah itu pu yang penikah dunia masih jamun tungku urang daya. Mehana jiji hana jelah hepan. Kalau mabeh bangkai kecok le urang daya hai. Pajana de dina saya baru sahaban ilong dalam bui Masjid Raya wai yang minta sumbangan tru indah burija. Ya nak buri. Ya tarumo teta bisa lu assalamualaikum hana urun ku rumo. Nah yang lagi yang dalam minta bisa. Nah yang gajah pernah assalamualaikum kung iki. Nyampi long bergelo na. Memang long sabah ka mampu. Tapi munayo nyampe ni sabah long. Bet sampai na Wahabi ceh di biron pe long yang ku teng sabah. Baiklah, bandar Aceh pilong kawai sini ini pilong kawai tan muda. Hilang meyan hana sabano. Hana sabano musuh.
Ku yang je. Sakit hati ku baik kafe mak Nabi dengan yang Nabi. Nyok ku belak nyok yang paling mengih. Ibu kafe long ada masalah. Ibu gah long rumah kubuh ada masalah. Yang baik subah makah itu. Nyok mak Nabi ya Nabi kafe ya sonuraka. Ibil lidah hana mutua. Melidah saya pihak dijuk kunyan. Nari dalam pujam. Kahana saya yang pegah mak Nabi kafe. Panan rumah saya pegah mak Nabi ya Nabi kafe. Yang kah saya wahabiyan yang nak. Jadi kata anda BL motor tinggal. Kata anda lagi. Pokoknya orang sini kedina persoalan yang mengganggu akidah, mengganggu agama, mengganggu negara Republik Indonesia, baik pasang koyok batalah. Gedang Aceh pun kemangat. Kutalam ke wajah ke pagu. Kutalam ke pintu dalam tanah. Meo di bedah Belanda ke dengan busau dia tak hai baju mo. Ino kale Belanda. Kutalam ke wajah ke Kutalam ke pintu dalam tanah. Meo di bedah Wahabi ke dengan busau dia tak hai baju mo. Siap. Bentu lagi orang gulam kaya raya. Batin tara 1 2 3 sari boy di bahu. Dengku imu mereka kecil lagi ke. Ya lah rakyat carang-carang tahan makan nakal baju hakai. Isa ilong balik operasi usus buntu. Ilong balik operasi hernia. Sabar kata. Gelebu yang mesak tu lang tanah dengku imu mang kecil. Nyampe sampai di Ngailong terus ke Bandar Aceh. Kak. Merena tasawuf kembali. Beglai hati dengan tamerno tak amalkan ilmu tasawuf. Berarti bro. La ilaha illallah. Bumatin tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedia si mano itu ketungku nemita itu belati kenang tahun nya nabi ni lagi yang cara merati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mata-mata lagi mi utiko nyan lang kopi baik sakan bu tiran bu ni murate Gahalong ahli sufi. Apa cakap? Jauh tarikat, jawab Abu Buta. Tarikat Syatariah yang betul le Tengku Abi, Tengku Iribe, ke Abu Buta. Nyan tarikat yang dicok ijazah di Mekah. Ba Said Ahmad bin Abu Bakar Syata. Sebab Tengku Abi duduk ni Abu Mekah merempak dengan pengarang kitab yang anak Wirbe ayah Tuan Nabun kakak tak orang Aceh Jamun Mekah ya Abu antai gua engkau kepo kamu buku engkau lagi menatang lewenyo medeah kamu pom chat ahli hadis mana ahli hadis ahli hadah raya hadah hukum Tira kajak kata hunter, kata kadung ini mani tu biar boleh hadis. Cirer ke binatangnya. Murate buro. Urinang miu najak bak dikir lagi yang ikut. Antai sebayang berjamaah urinang ke ikut. Itu mana salah cara anu. Karena ganyan menteri, karena ganyan bupati, ante sebayang orang raya kapudu raku. Urinang pudu raku. Urinang ada berangkapan hebat. Likut. Di belakang. Bubuk ke kena? Oh saya bupati kan tu lamu siji orang ni likut. Olong presiden urusan negara, urusan semayang, apa itu?
Awas, anak-anak ke belakang, orang Cak ke depan. Ya cok tarikan tu. Syataria ba Abu Kutakru. Naqsyabandiyah. Ya cok ba Abu Mudi. Cok tarikan. Kita yang katua Tuhan kaji amai tarikan. Bulan puasa, mihana suluk kah? Lalu. Baik pemuda dia cocok terus tu. Di kita yang pilih mana ni jaga apa malih gerah kita yang lima dia cocok anak-anak kita yang bermah darah Bele menan anjir. Ya jo mak yang tat mak ba abu warungan, yang tat mudi, yang tat budak kurung tamang kalut. Meratib betul. Yan baru. Yo hanam dah tu tarikan lagi yo. Hanam dah tu bubu api. Pani maya jiret. Tajir ke ahli silsilah. Karoh lang tari kapudai jikai. Hana le ada bina urung. Gara-gara hana butoy ya. Irung-urung Acehnya urung akhlak lu. Ni pegah le butuh min balu. Nya ilong kan muka-muka abad tungku. Ladu mawa ya muka-muka abad tungku. Tahu ingat tungku je antara kampanye tahu. Karap pilkada, karapnya kan kata orang tungku. 15 goi balik belajar robu. Itu yang gure tu, baik hatrai le. Katuk petinggi, mayang-mayang dah tempat tu yang mayang. Apa mana urut dayang? Miuka curit, boleh kudu. Ka support bulan, boleh kesuar. Kata pemilu, kang abu. Abunya abu je. Kaya bu tengok fikir tem saya dah fikir yang lebih. Mai tengok hendak hak pegah kau bu. Hanya dah pegah di mereka tu. Hanya kengkun kau. Tapi yang kau bu mio lagi ada tak long pandai abu. Abu-abu mana jelas. Abu-abu mana jelas. Nya cok tarikan. Niat butuh yang kita berfikir. Perkara orang yang bergabung dalam Tastafi, Sirul Muqtadi, Putra Alam. Pada bawah nak kelompok zikir, jamaah zikir tu. Sulawut Asyifa, Putra Alam. Yang baik mana? Yang baik pakai sabi-sabi kelompok jamaah. Nya jamaah zikirnya apa yang zikir je. Nya hai dah fikir, dia tungku-tungku. Nya tungku-tungku sampai tungku dayah pi mencecek gede. Yan be. Yan termasuk gara-gara hana gleh ha. Kepegah le orang tua cicai wai ku pelulu lalu kita mai. Mu hana trok nak tu ada tungku pi bengai. Nyah je pegah-pegah bago bocor rup tu. Nya rahsia gede tungku ben pegah-pegah bago. Anjir tak kuna tanya ni go. Kapi ka keroh lu pegah. Cicai wai di ku kululu lalu kiat ha. Meu hana tro nak tu ada tungku pi bengai. Meu tungku bengai meu kan tungku pun tayang. Nyan gara-gara hana butuh ya. Kenapa kan? Karena ukuran manusia nyoba hati. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala hanan kalian ke rupa kita yo. Hanan kalian kepada keturunan kita. Walakinna Allah Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ni kalian kepada amal dan hati. Nyo le kemah. Ilo long dupu orang jini mio le cucu-cucu ulama. Habib bina sino. Nyo saya ni tajalung je dari mayak jamun kat Malangang ngelong. Cucu-cucu ulama le kemah. Nyo saja long. Ditanya mana tu? Zuriyat Rasulullah nyo ada berangkaban cucu Rasulullah. Darah Rasulullah na lam tubuh hurunyan. Oh dekedi bro akai hana je tapu tai ingat laju Quran bro. Dah beul hangit sipak buduk tu. Baik ni hina-hina zuriyat Rasulullah.
Baik. Cuca ulama yang naik sini yang baik putih mamong. Hilang Abu Cik guna urang yang lalu panji bak kubu kuraman ikah pura kuraman. Hilang nak payah beut iklan ni me. Kira dia nak payah hatran, miulain menu payah hatran. Ka pegah karena agaknya Abu Cik ketungku nak beut le iklan. Punggong. Mong hana mampu. Dunia tu ulama kita tengok tu mong pu cap dan. Nyan nak menyum cuca tunggu. Bumbu pom macam ikan cuca tunggu si makau tujuh pegah kaya. Tahu hana berle cuca tunggu tu. Oh hana cium jara, anu kurai hana cium jara lagi tak cium tunggu. Bunuhkan nanti Wahabi yang kadirnya. Drana beut cuca ulama beut. Haji ni yang sama langa sabo. Ada masa kerajaan jamun sabo. Ampun ci ulai balang sini kata kirim sama langa. Nyo ka? Sabo. Sama di olah sama langang ini santu kurang ngui saban gitu. Walaupun baca beda-beda tu beru sama. Sama langang ini daerah gudang ulama. Bupeda engkau. Bayu dah imam siap baju dia. Wah, Allahu Akbar. Baca ayat tu pas ngomong tak malun. Dah? Yang nakala oleh Allah kepada hati dan amal. Nak lalu urung pegah. Boko pun teman dah pakai jilbab. Mi hati hanaga hanji kebu sikit. Boko pun mana te gotak. Mi ka pelumah ora pak gok hanji kebu sikit. Nyawa liberal. Yang penting hatinya apa? Ipan pa hati. Perangui ke bro. Ya orang yang perangui bro ate pa. Hai na chi laganya. Na chi urang otak tu saleh. Ante jam tiku meno bom Sabah. Rumah kan biliong peng. Ba si je dono. Gu biliong peng kena kerja. Tapi ke ini dengan mereka subhanallah. Tapi ke rumah kan dengan ingat peng wat je kali itu kali. Atas ini kali kirim. Gunya lama Sabah. Na 10 lero anu buah mah 10 lero kali setur. Yang kedua, apabila tak kalah manusia berlomba-lomba membangun mahligai, gata hai muri lonta pegot kubu, rumah yang mewah, rumah mio tipe le namu kubu, hampa, hana pai mana, ulam itu insyaallah memang ada lain katin, ada numil kaya ni. Tipe le nam horai ni boleh nafah. Ubud rumah tipe le nam. Tapi yang tipe 66 lagi lemboi kaca ramine di birian jamun kapas. Hai tipe 66 han ubud lah. Ino han saya tunggu. Rumah katanya benar tipe herdoh 56. Hana tapi lương kama. Lam rumah benar taman, benar kolam renang, benar utian yo benar utian. Pegang rumah lang utian mentang itu bab ini dengar kana utian. Ke pegang rumah ni urang subhanallah. Pohon rencana wa akhirat. Sampai tidak naik pikir sih itu. Anu kedua sangat. Yang ini merumpuk lintu Kalimantan kai rayung gede. Yang agak merumpuk ya tuan Toki raya. Ani ini ngapa? Hana tho ajit ke
ke manager kaji ke manager tinggal 2 hari rumah. Umur 60 tahun kat stroke. Oh tak paju bu tak cok bulang pingan dia tak kena kan kena ulikor. Cok lang pingan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzaban. Cok. Faham tu? Mana cok ulikor, ha bawah cok. Oh leh rumah raya, beraya rumah. Kai begah. Anjir tu setirim baik. Gimana? Payah rani atuh pantu triang. Ka kerja ulim minta motor pickup ya belah pantu triang ulim tu. Sapu anjir le. Kitanya lebih-lebih kita tunggu bersederhana betul. Kitanya pungo dia lu ngak. Pungo dia tanya. Rumah kan keramik, granit. Leyang kapat tong hambal. Pasang hambal. Bah menyang bah kupu keramik kita pun pasang di blek tak perlu hambal you kat selesai. Nyo kan? Termasuk dia si pungoh na sorante du meo. Nyo betalah bikin tu. Nyam puluh pegah heran tu rumah tungku raya that tungku pun le beraya jamai le that. Jangan metro tu. Betul lah kayak bawa kuta kan dia tu jamai. Mampat ada baik. Kata urang tengok kan ya tungku dum. Ya tungku. Ya babu dek agadah ni anam ho nyam yang tinjak mentenggal. Lada urang gadah ni ke tu. Anam pikiran pi. 3 gaji kagak lumo ngau urang. Ilu mo ye baik le gadah anu ilua wu. Nyai pak nuru. Di banjaran ni bidang itu hana pos 10 malam kalau ipo ni mungkrong dengan kal heboh negara tu tajak lang dengan. Tumang kan gak lu mo ngau urang. Gak lu mo ngau urang. Nyambai na. Ya? Perle si rumah rayu, dungku tapi berayu than. Tetu jamel tak padu. So yang teruk kan? Gebiuh baru rumah abu. Yang baik begah, mi rumah long ubun tu kek tak ini me hana urusannya. Kah? Yang baik halang pom. Baik halang pom. Mai ron kegiatan begahnya ni ron kuat. Hana peng apa rumah? Yang pertama memang hana peng. Memang hana peng. Ilo rumah mentang rumah jamun. Rumah Aceh. Ilo Aceh asli. Awaknya Aceh lelap dum. Nah ni panglima agam hanya bahasa Aceh. Cikon Aceh lelap. Kadu ke panglima agam jamun ane kanjik bahasa Aceh. Jamun tegok menurut bahasa Indonesia. Pergi. Ini ane rak hanya bahasa Aceh. Apa tak perlu tak lagi. Yo lek kemah. Ngalung kadang kerolo. Anak petinggi. Tak bahasa Indonesia. Ke sini ladum, ke sana ladum. Kena ladum, kena ladum. Bulu tidak enak kulihat. Boleh hai tahu. Ilong hana raya rumah. Rumah Aceh. Sabah long blow ikuyen padang gigi. Sabah ilang pisang itu daya bulan pisang rok aja. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Bersederhana. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba membangun mahli, guys. Hai murilun kata ta bangunku kubu. Berai-rai than, te chong ko lemi apa ya pude huna ada pecro. Iya ya, engkau pa engkau tuna kai pajoh lemi apa ya pude huna. Hai ler to leploh na mukuran. Kau be lapangan belang padang. Kau be lapangan bola ler na leh humong. Ini putra engkau tepo na jamai kai pajoh lemi payah bude honda. Oh geja mawa di kampung di ke kasalah tamong kamai jangan. Dum nan lu. Yang perle pegah bersederhana. Yang keput
apabila takalan manusianya berlomba-lomba pegah apa yang sulit. Gatah yang mulia pegah yang betul. Nyo ke urung peliti. Urung peliti nyo berat-berat hal bapu. Yang tanggung mendau. Yang kira-kira hansanggo dak pegah. Nyo menang kamu jalan nganmu pegah. Oh. Ipikir apa ke mungkin buku boh nampai belah mu ni tak jawab ni jangan tak tok je. Pegah hata yang hana. Ni pilih long, nyo menang long iron hang tepu api. Nyo pegal lapangan terbang sino. Ya? Pan pegal lapangan terbang itu fah. Mana saya turun kepai kana. Pegah nyo menang long bila Allah tak perjuangkan kerau anu. Baik pegah yang bab. Pegah ube bubuk lakai ube ube. Wadah lon kena pegat Taliban. Dua ulama-ulama bak solat Melaka dulu semua ni. Nyampu kau di Honda. Ni dengar lah kalau habis. Nyok kalau kau orang dengar ayat Quran, fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang. Mana ada sembahyang? Illa ladzi yang dengar. Ha. Getanya pegah yang betul itu. Pegah yang betul. Baik tak janji mulukmu muluk. Tengok pun orang pilih memakai handphone. Memakai handphone payah awak tengok malam payah habis ia ke pemilih. Pegah lagi enam. Yang kelima apabila takalan manusianya berlomba-lomba padu macam. Pegat. Pegah apa yang sulit kata tak pegah apa yang betul. Yang kelima. Pegah mahligai kali. Udah lo, ni long pikat dua le ni. Ni na yang memori na pa ni. Dua lo. Ni puma. Yo kalau lagi urun bayang doa jerukun sembahyang, payah tahu jeruk pertama ni dua beri lihat dikeri berpadial. Rukuk limang dalam sembahyang, payah menan. Pegelih luar, pegelih dalam. Tuntut dunia, tuntut akhirat. Pegah apa yang sulit, tengok pegah yang betul. Apabila takalan manusia berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain. Gata hai murid lun tak balik arah. Tak periksa kesalahan roh ke roh. Ni lihat Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bahasa urang akademisi introspeksi. Baik tak pegang roh semang lagi tabiat banyak culat. Nang form dek banyak culat. Kau beh kau awaknya. Hai kakak tiga kujak kena. Kepala awaknya nyo hai lut dengan jaga. Hanya leboh kurung long jemurang long kena macam-macam. Tiuri nang bisa apa-apa lenyam aku kan. Hai lagi merukon jamun najukan ibang sebah baru lu. Tinggal le merukon kan juhan ali sebayang sebab kabeh bagi ia bunuh 7 pula. Kebayang tu bah kau pernah ngalai. Kena ngurung-ngurungnya mun. Di kamar murid mubadah dile pulang ke Qurai waya syekhuna. Murid yang pulang Qurai terima. Munan yang kenang dalam agama haju. Kebayang tu bah pajan yang jaga andri pikir le urung hai kipan bayang tu airon baca kunul. Upaya kon tu bayang tu bah. Iu lewa pelen lang Tuhan sunat kunul. Kan yang tu bayang tu bah ke telan. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain, gata hai murilun tak periksa kesalahan roh ke roh. Baik tak pegang roh tabiat banyak culut. Tangan umi ini hai turi banyak culut. Kita yo yang mu mengpluh tu dong. Banyak culut yo iloh tak kau. Ada roh yang kelutu. Jadi du itu yo. Tungkuyo nak betul. Ni lain.
Baru aku pegang dayah kalau beli motor ke lah. Yang selama perut bawah tingkat, jalan aku nafi ke yang 15%. Yang mau kedua, yang urang yang biasa, urang saya berhubung, BRG bergen. Kedua pakai aku pergi hana urusan lain. Kecik hana butoi, tungku imum hana butoi. Pokoknya sagak salah mendung. Ke letat urang ja yak kunjung badayah. Ke natung atus motor labi-labi. Ro mangat haja kedengku. Mangat haja kedengku. Ika Dia aja anu sirau. Gejak 8. Baru mau tunggu, gebah berah baru 2 hari. 2 hari gebah berah duduk seminggu. Tiuro sabah gelah bekah bercucuk. Nyan pu bantu tunggu pu yang tunggu. Yang kena urang di urang yang kueh kira aju. Aneh nak betul. Cukup jan. Yang terikah lah hijau. Yang kes sabah tak? Jalan yang ke kedayah pergi kanyang. Yang kedayah tunggu belok ke. Ilung narat no. Belok. Nanti lekok payah pada cok. Nanti cok lekok berok kedai nanti cok tripan. Kajak aju rumah kedai. Yang ke pula je. Berberantuk. Mang kali mang minai di dang urung kedai. Kahai kena hati zalika lakai mukawin yusuhan irtai mulam rumah. Gelebok kajak aja lain. Keh belho. Hantai tabah benang puak boh. Nyo sedekah kan yatim. Ya, rano, yang sedekah kita yo rano. Baik ni otan yatim biadak dayo. Ata dayah biadak dayo. Jak Melaya semengun. Kana balai sino, entai wo ayo Melaya bayu. Balai hanam sabah. Ikanya pun ke motor super jon. Ai kita kijang heboh pintu. Belah ni nak pintu belah wi. Nyo kan teman kan nasi yang tunggu lagi kan. Nah kan hana. Tapi ban bersama, baik dia nama keluar ni kira uli mendung kan. Nah yang ile. Jadi nalang ngempung lagi kan. Hai gu tunggu. Bola musuh urung tamang kena. Hai kita tengok dayah kan ni kaberesan kita on. Dia lah dom ci jajak krong mentang mempe. Pane namu, ni na luar payang sabah lagi luar itu oleh Rafiq jamun. Tunggu itu bebo laju. Uro liho kan min. Malam ke ayah min, asa ke mana min puput. Rezeki ni bila Allah. Baju-baju na urang yang kuat. Yang pagjo. Pagjo. Karena teh na butoi dong. Penting than teh. Jadru. Nah ho kerja. Paro pun karak mate ku baronyo ko pada tau jinim ni wo je. Sang kira ke long pikir nang gro almarhum mabun gure long hanu ya. Long pikir yang kado long. Te long ga yang wu long bi long ja. Mi dah hanu ja. Hase long pada tau long lu tha long bengih ke long. Cuma yo gara-gara aku kun ku abi bengih. Kah penijut yo ketijut kamu dawan. Nyo gawaknya. Ben wo ka hai ni. Tekedi hai ni dengar habalong baik meri hai. Nah. Yo ka hana semangat, tam yo hana uri nang kurung semangat dia. Tak. Nyo lu nutup haba lu pegah menyangkut dengan hati baca tu sejarah lang kitab Sirajul Talibin jilid 2 leh kedua sia biarkan dah sirang ulama sufi nan ganyan Fudil bin Iyad bunuh Ibrahim bin Adham orangnya Fudil bin Iyad
Bilong kau orang kufi. Kau orang kufi. Ben fikir yang tu orang kufi kau. Mina orang yang pegah baro orang kufi tanpa orang pegah. Kalau ke pegah bak kamu kan beka pegah-pegah kah krom ketiga. Long kau orang kufi. Kau. Kau ngaji long yo. Orang tiji silap dengku nah. Kerani. Cuman Iran salah dia ulung Melayu. Salah je ubah. Man salah je ubah. Kau tu alergi, tak alergi ni salah je ubah. Oh sakit ni dia salah je ubah. Fudil bin Iyad. Kak, ibu ni nanti dulu yang bunuh 5 macam. Ngerekam. Bak sabahuro li Fudil bin Iyad nijak bak murid sakit nada. Nada bahasa Aceh. Nazaa bahasa sakarat. Kasuklu. Jadi tok kenan. Hai biasa kena tajak. Bak urang sakit. Baca sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hana habis terus baca Yasin syukur le putih belinya le murid ganyan hai bena baca bacaan kena hai kudu lo tayang tahu tu semangat bena baca bacaan kena hai kudu lo tayang tahu sehingga ada dua talqin bahasa Aceh pun perintah talqin la ilaha illallah la ilaha illallah hai aku pegah aku bikun kun tayang kena mentang nekun meninggai ya murid meninggai tapi hanya menumpakkan kalimah thayyibah. Oh lu meninggai kemana pegapan sembayang semeyup. Oh lu semeyup nyo le gure ganyan kita menglangkama gemu doa buat pelah huruf malam gemu doa tapi sehingga bak sabah malam le Fudil bin Iyad ni lumpur. Ni kalang seakan-akan muridnya tengah gebahu oleh malaikat kena ti dalam neraka jahanam. Ni tanyang le Fudil bin Iyad. Hai murid lun. Hai anak mutua. Gata merupakan satu-satunya murid lun yang alim saleh. Sufi, zuhud. Pakan kata gebahu dalam neraka li malaikat. Muridnya ni jauh. Hai gurai lon. Lon ke bahu alam neraka le malaikat karena lon hanya termasuk ahli la ilaha illallah. Mana jisaan menghembus nafas terakhir hanya getem ke la ilaha il ataupun ke kalimah tai. Ino hanya untuk ahli lo. Tapi yu masa banyak-banyak lo. Yu mayak rod hana tertupu long. En mayak adik long, minek long anteni payung adik. Kun ada rata-rata orang Aceh kun te payung nanu. Kun. La ilaha illallah kalimah thayyibah ke payung pagi urut tutung bate buka Allah Allah hancur darah dalam jantung hati. La ilaha illallah kalimah thayyibah pangule zikir menyohan itakeun lidah Allah 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 ingat dalam hati.
La ilaha illallah, kalimah thaibah berkaitan mati. So yang benci kalimah thaibah, Allah, Allah patah lidah, oh Rabb, oh janda mati. So yang benci kalimah thaibah, Allah, Allah patah lidah, oh jangan mati. Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Dengar Umi? Nyan yang keperhati. Jadi le anak murid gak nyan hana termasuk ahli la ilaha illallah. Pakan kata hana termasuk ahli la ilallah gitu karena leboh sebab. Yang pertama, nasabah penyakit balu. Han pulih apabila lam situm 3 hana lung jib arak. Tede. Situm 3 jib arak. Yang kedua, nasabah penyakit balun, yaitu dengki. Putra mana dengki? Getanya apabila tak niamat yang nampak kau begadah walaupun hanarat gedah. Jadi di murid ganyan nyo ge tungku lain kakaya, tungku lain le murid han dengar ge. Nyen pembiasa. Uji mengkitak hana je. Ya buat baji. Kan nyen na nya tanyan. Nyen si bag dia tungku dua. Karena yo nasabah penyakit moyohana gede karaknya itu 3 masalah. Yang kedua bagainya na penyakit dengki. Maka oleh karenanya sidang jamaah hormati Allah perlu kita tak kaji tasawuf lagi luntuan begah benar tetapi tak kaji tasawufnya kondomen ketauhidan kita buka betul fikih kita buka pat. Mu tanya 2 buah napat yang bela tajuk gede. Bela tajuk gede. Murno. Selama mentengna gure-gure, mentengna ulama-ulama yang tempu blut mata kita blut anu mata anu kita tajuk tunggu tua pak ulama. Mudah-mudahan Islamnya akan mengakar di Aceh. Negara kita akan kokoh. Islamnya akan berkembang ke seluruh Nusantara. Ahlussunnah wal Jamaahnya akan berkibar di Nanggro Aceh dan di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh tuku, insya-Allah. Jadi baik sampai Acehnya lagi kejadian Nanggro sepatnya. Nyo yang Kristen bikala, padu broka. Yang pertama alumni Ulumuddin. Awak matang lempang 2. Yang kedua yang awak tak roji awak padang biji. Lian awak lom na urung legli. Lian na numil Banda Aceh Muslim. Nyan awaknya kaji ke pendeta, nyan salah road. Salah katanya pakan karena hana tabi didikan iman kah? Kanu. Mudah-mudahan drone urung jini mendum yang ka bersatu dengan ulama-ulama, bersatu dengan Dayak, neputun tanya, pu yang hadapi, pu yang ka pernah gelami le urang Spanyol, baik alami le kita Aceh, nyo ke yang dapat lu sampaikan, baik le nubu punggung nubu jaro le temuluan. Bu du le. Data yang hanji bu jaro, ino nya bu jaro, wahabi hana bu jaro je. Mentuan teh doa di istana negara kah? Doakan doa orang Islam. Hana ibu jaro. Awak Kristen hana. Wahabi hana ada fikir ko samai ka dua ko. Hanji bo jaro. Oh ji jaro lalu pi phan te baca do. Bo jaro bo jaro bega bo jaro. Nyam pugo mulai na doa. Lagi orangnya sama dia. Dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar dengar. Geduk bahasa kau rumah, geduk juga piah di atas yang lain. Ya, mak geduk piah di belah tu. Dengar kerong. Dengar kau sama dia. Ayat. Hai putra, aku melumpah kamu umah. Pajan jaga aku tring tu. Jamun kan ngempeng geri kan, bolang jipin. Bagi. Ngempeng kertas kamu ni aku pegat lerong. Mari baik apa tu pada pujuk dia nujuk. Jadi kahana bunuh benar badoa cibul.
pukul ngan baik semala wahabi mesti doa kat dengan doanya ibadat baik punya ibadat di sini bahkan duri insyaallah itu pukul ngan nya sayang ngan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وذرياتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا أجه بلدة طيبة سكينة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من الظالمين وسلمها من المنافقين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين اللهم اجعل مأهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون محنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل مأهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون مهنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل مأهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب اللهم كمل معانيها ووسع أراضيها وأكسر أنوارها وأدم بركاتها وأبقيها إلى يوم الدين بدون مهنة ولا بلية إنك على كل شيء قدير اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة والسعادة ولا تجعلنا بسوء الخاتمة والشقاوة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nyukuh yang dapat Tuan sampaikan di hadapan urang si Tuan memendum ani-ani kamu mendum gure-gure lun kadang na narilung yang hana berkenan dulu laki maah nguperai tahan maah. Mudah-mudahan doa lun Tuan tiga tu ron mandum urang jinip mio baik nu puji ron ulama ron mandum urang jinip mio bujit ke rumah Nabi Muhammad bujit ditanya ke asal syurga nyo selawat lagi mana wah مولاي صل وسلم دائما على الحبيبك خير خلق كلهم مولاي الله الله على الحبيب قال يوني كلهم نبري وهي رحمن نغرو أجيب أمان سبي لم kelamayan buji oban dumbala مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم نبري وهي رحمن نغرو أجب أمان بجي أوني بفitna kaum Syiah serta Wahabi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
kullihim bijahi sayyidil anam ahlu sunnah negeri bermenang berjed kepegangan umat Islam bansi gomdonya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim nabri wahai ya rahman abia dan umi umum berpanjang nyajir kamu petimang agama Islam tercinta Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim badilan capulang abia yang kamu sayang nyanjir kamu petimang ahlu sunnah sepanjang masa bedilan capulang abia yang kamu sayang nyanjir kamu petimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim badilan capulang bandum ulama yang kamu sayang nyajir kamu pedimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mudah-mudahan sekali ahlu sunnah wal jamaah tetap ahlu sunnah wal jamaah hingga kita yang dah hadap Allah kita yang bermandang dalam akidah Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.